Dobar dan. Ja ću danas govoriti o ekumenizmu, osvrnut ću se na dijalog sa inoslavnim zajednicama unutar hrišćanstva, sa rimokatoličkom crkvom i protestantskim zajednicama. Taj dijalog je izuzetno bitan, koristan i treba da bude iskren i obostran. Nema pravoslavnog hijerarha u kanonskim crkvama koji ne komunicira sa ostalim inoslavnim crkvama. Na kom nivou je ta komunikacija, sve zavisi od okolnosti, zavisi od toga koliko su te crkve bliske, zavisi nažalost i od dnevnog populizma. Recimo na Balkanu nije isti kao u Kanadi ili u Australiji. Prije 20 i više godina u Kamberi je bila ekumenska molitva i prisustvovao je i Sveti otac rimski papa, pokojni Ivan Pavao II ili Jovan Pavle II, John Paul II, Giovanni Paolo II, jedan veliki mirotvorac i ekumenista, i on se tamo sreo i sa nečim, sa nekom pojavom koja nama kao hrišćanima uopšte ne odgovara. Znači, klanjanje vatri. On je te ljude pozdravio, ali se vatri nije poklonio. To je pravi ekumenizam. Znači, on ih nije odvratio od toga. Oni imaju pravo da vjeruju kako oni žele. Oni vjeruju u to. Znači, to su ta aborigenska plemena. Znači, učestvovali su i hrišćani, učestvovali su i svih denominacija, i nehrišćani i pagani, kako bi mi to obično rekli. Ali on je tu pokazao svoju veličinu da vjeruj ti kako hoćeš, ali ja tebe poštujem i kao Božje biće i onako kako te Bog stvorio. Na Balkanu je to malo drugčije. Na Balkanu ako vi sjednete sa imamom, rimokatoličkim sveštenikom, protestantskim pastorom, odmah će vas ljudi osuditi i reći će da vi nešto s njima želite da stvorite neki savez, da vi izdajete vjeru, i to je nepravilno. Bog nas je ostavio da se mi oslanjamo i naslanjamo jedni na druge. Mi ne možemo živjeti jedni bez drugih. Mi smo jedni drugima potpora. Mi smo jedni drugima zaštita. Bog je ljubav. Bog nije imao jednog apostola, nego 12 apostola i 70 učenika. Kada ih je napustio fizički, on ih nije napustio zauvijek. Znači, znamo tu scenu Tomina nedelja, kada je sveti apostol Toma rekao: neću povjerovati dok ne stavim prste moje na rebra njegova, gdje je imao ožiljke. A Isus je odgovorio: blago onima koji me nisu viđeli, a vjeruju. A mi smo ti, nijesmo ga viđeli, a vjerujemo. Sada on je ostavio apostole ne same, nego da se oslanjaju jedni na druge, a osobito na njega. Na njega kao Boga i čovjeka. Sada te inoslavne zajednice nisu u komuniji, odnosno nemaju tu euharistijsku zajednicu sa pravoslavnom crkvom. Ali ne znači da nemaju zajednicu. Znači, mi imamo zajednicu. Mi jednostavno viđamo se i podržavamo jedni druge, govoreći o temama koje nas zbližavaju i o temama koje će nas u budućnosti zbližiti. Mi sve možemo gledati pozitivno ili negativno. To je naša slobodna volja. Mnogi će u svemu viđeti teoriju zavjere, zavjeru i kraj pravoslavlja. Vidjet će ono što samo njihova fantazija može da zamisli. Znači, broj 666, dolaze iluminati, pravoslavlje se cijepa, pravoslavni episkopi su po njima plaćenici raznih službi i tako dalje. Nema više pravoslavlja, ostao je samo jedan episkop, istina je samo jedan episkop i tako dalje. Međutim, mi
ćemo iskoristiti, umjesto da razmišljamo tako, Božji intelekt, jer Bog ima Sofiju, Božju premudrost, a nama je dao samo mudrost, znači, intelekt, Božji intelekt, i mi ćemo iskoristiti, jer Bog nas nije stvorio glupe. Samo bi glup čovjek vjerovao da je to izdaja pravoslavlja. Samo bi glup čovjek vjerovao da postoji jedan jedini episkop i da će svi, osim pravoslavnih, završiti u paklu. To je najveća glupost. Znači, mi se družimo sa rimokatolicima, sa protestantima, sa muslimanima, sa jevrejima, sa hinduistima, budistima i ostalim politeistima, sa ljudima koji manje vjeruju, koji ne vjeruju, koji nisu sigurni, jer mi ne osuđujemo nikoga. Ja sam nedavno, boraveći u Crnoj Gori, bio na mladoj misi jednog predivnog rimokatoličkog sveštenika koji je iz pravoslavlja prešao u rimokatolicizam. Tu je našao svoj mir, tu je našao njegov put k Bogu i ja sam zadivljen kako on služi Bogu. A također sam bio prisutan kada je jedan bivši rimokatolik proslavio pravoslavnu liturgiju, znači on je prešao u pravoslavlje. To je opet njegov izbor. Znači, to nije mijenjanje vjere, nego nalaženje puta. Nikoga nemamo pravo da osuđujemo, to je njegov pravac i njegov put. Razgovarajući sa njegovim biskupom, ja sam se oduševio. Njegov biskup je tako nadahnuto propovijedao. Radi se o katoličkoj biskupiji u Austriji, Österreich, Željezno ili Gradišće. To su ljudi našeg govornog područja, rimokatolici Hrvati, koji su zadržali jezik i kulturu, stare običaje, imaju taj entuzijazam služenja Bogu i ono starinski vole sveštenike, baš ih vole. Oni su dio njih, oni su njihovi predvodnici i biskup je baš govorio o tome da je služenje Bogu služenje ljudima. Jer ako mi ne služimo ljude i ne služimo njima i ne spustimo se na njihov nivo, ne obraćamo se onako kako im se treba obraćati. Ako smo u selu, nećemo propovijedati nekim velikim stilom. Jednostavno, nećemo im sada davati takve termine da ih ljudi ne mogu razumjeti. Znači, spustit ćemo se na njihov nivo objašnjavajući Božju riječ, da bi, ne samo da bi nas ljudi zavoljeli, ali da bi oni zavoljeli Boga. I na kraju biskup je zapjevao jednu lijepu pjesmu posvećenu Bogorodici Mariji Budvanskoj, koja je glavni razlog zašto je taj sveštenik i postao sveštenik. I to je ekumenska služba. Znači, na toj službi ja se nijesam mogao pričestiti zato što sam sveštenik pravoslavne crkve, ali sam mogao učestvovati, odnosno sudjelovati, bivajući prisutan i čestitajući mladomisniku i svim ljudima. A tu je bilo dosta ljudi koji nisu vjerovali u Boga, ali su došli da pokažu poštovanje. Sada, možda će neki povjerovati kasnije. Nije naše niti da osuđujemo, niti za njih da govorimo. Ali ekumenizam je bitan. Ekumenizam je veoma bitan da mi stegnemo ruku svakome. Onima sa kojima se ne slažemo, onima sa kojima se slažemo. I da ne degradiramo druge ljude. Nije si pravoslavan, pa ti nećeš u Carstvo nebesko. Nemamo mi na to pravo. Znači, niko nas nije ovlastio u ime Boga da mi dajemo takve izjave. Znači, da li mi kao pravoslavni hrišćani trebamo da učestvujemo u ekumenskim sabranjima? Trebamo. Zato što je ekumenizam put ka upoznavanju, a Isus je put, istina i život. Kad uđemo u prodavnicu ili neku instituciju, da li ćemo da pitamo ja ću samo sa pravoslavnima da razgovaram, sa ostalima ne? Pa to bi bio Auschwitz. Hristos je ljubav. Hristos je Božji sin, za nas drugo lice Presvete Trojice, za nas pravoslavne hrišćane, a Bog je ljubav. Bog nije hejter, Bog nije mržnja, Bog nije sitničar.
Bog je tvorac neba i zemlje, svega vidljivog i nevidljivog. Treba učestvovati na ekumenskim sabranjima, treba pokazati onu najbolju crtu pravoslavlja, a to je ljubav, nipošto mržnja. Neka vas Gospod blagoslovi. Amin.